Pelih-pelih uli benting Berkalung di langgar Pelih-pelih akai ulun Handi jirkan ke ulama Ada bina yang berkah Dijur kalunggung ulama Kadang yang kon ije ulun Halilubung asai mula Halilubung asai mula Dengar haibah lempu ingat Belehun tangan ulama Ke ulama Nejen ubat Ba'alama Kena celaka Kehabanyo Jahannam Sabosaan Pertama Wate tubuh Asyikara Hasilama Iman lamdana Pelih-pelih ulu bentuk Tak berkalung hati langgar Pelih-pelih akai ulun Handi jirkan ke ulama Ada bina yang berkah Dijadikan ulama Kadang yang kon dijai ulun Bailubang asai mula Bailubang asai mula Angke masa tok kiamat Leumar puji ulama Lam hati Nabi peringat Le alama dan Tuhan beribadah Yang kefana diperingat Gedebkan berusaha Tangi tanah Rata tempat Dan berikan awat tekanan Pelih-pelih ulu bentuk Bermekalan hati langgar Pelih-pelih akai ulun Dan dijadikan ke ulama Ada bina yang berkah Dijadikan ulama Kadang yang kon dijai ulun Bailubang asai mula Bailubang asai mula Yang kedua Neperingat Yang boleh terlejuh marah Keratia dengan Nabi ingat Jua tak demi sebab singa Yang kulebar royatan Sekarang Tuhan beribadah Berdahan roh masyarakat Dan berjuta iman tantabah Pelih-pelih ulu bentuk Bermekalan hati langgar Pelih-pelih akai ulun Handi jirkan ke
con bijak orang bagi lebih asai mula bagi lebih asai mula sedemi ku ane masa-masa usaha dia demi orang syih pisang putih berharga orang syih demi ke masa-masa usaha dia demi orang syih pisang putih berharga pisang putih berharga Gejoba siku lamanya mengarsenang hati kata peblok kebe ladong ladang dong tanong dan tak pegalang gejoba siku yang mengenang hati kata peblok kebeladong ladang bintang nolam tak pegang urus demi keadaan mesra-mesra usaha dia demi orang syih pisang putih berharga pisang putih berharga misalnya bacanya hana gehirul ke orang tua dalam rumah hana beri tempat getem intadu panti jompo misalnya bacanya hana gehirul ke orang tua rumah hanggi tempat getem intadu panti jompo urang syih demi keadaan mesra-mesra usaha dia demi orang syih pisang putih berharga pisang putih berharga lentera jati bacanya lepeng jarot kepomatanya bemelan hai adon hudibnanya lam durhaga terjadi bacanya lepeng lam jarot kepomatanya bemelan hai adon hudibnanya lam durhaga urang syih demi keadaan mesra-mesra usaha dia demi orang syih pisang putih berharga
kerja bela gesin maling konten oka senang tua kepoma betainga wayrokan beromana kerja bela gesin maling konten oka senang tua kepoma demi keadaan mesra-mesra usin hadiah demi ursi bisa putih berharga bisa putih berharga